Ovo je klubsko finale. Da, klubsko finale. Onda je polfinale. Jedno dobre kvalitete. Гардеробу это старый. Specifično sa sjebom. To je to, Vuki. Digni tu novu godinu. Evo, ono plata, ne, ono plata. Loputa pomoći. Marko, oči gol. Samo mislim sve te gleda. Vodi. Kako si stavio to? Vuki, ne moram žuriti naš 3 minuta i 40 sekundi. Vodite na adventu. Dobio si 2 boja za 3 minute, vodi. Borili se broj 2, kategorija do 82. Zvonimir Ustović, Andrej Ivanski. Neka se pripreme borci za apsolutnu kategoriju početnici. Uskoro krećemo. Nemoj previše riskirati.
svoj tehniku, moj bonito.